ikibazo ndumva cyerekeranye n'urukundo. Ndumva cyerekeranye n'urukundo. Just want to know what is going on. Cyangwa nkunzi. Ariko ubwige bwawe ubukura Oya ndabizi. Okay. Ntacyo ndamwe ntabwo nibuvuge byinshi mwumva icyo nashaka kumenya aribyo ntakimenye gusa it's good. I'm happy kumva ko like nawakunanze. Ego nta mugabo afite. That's good. Amatage y'amavuta. Nanjye biranshimishije. Okay, so hariya utuye ngo ndaze kugusaba ko nowadays ubundi i Kigali. Ntuye hano i Nyarutarama. Nyarutarama? Ego. Nyarutarama ngo bakire? Amafaranga twayakoreye kera. Abahari. Wihagazeho wa? Ni ibiri aho ntabwo birenze cyane. Okay. Ego. Well, so wowe ni? Bashaka kuza ngo tubane. Of course nawe wabyanga. Nanjye byashimisha. Urisanga mu rugo ndi njyenyine, mba njyenyine. Well, that's so nice. Ahubwo nyemera nk'utishije. Biramaze igihe numva ntameze neza nifuza ko nabikubwira ariko nagukunze ariko abona nyumva ndetse ntabwo uri gukunda neza. Sure. Ubu nakubona numvise hashwe n'amashanyarazi faze. Nanjye nuko naragukunze ariko biba byiza iyo umusore ari ubanje kubikwibwirira. Ego niyo mpamvu natinze. Umukobwa uvuga ngo love you. Biragoye ntabwo mbikunda. Gusa nyine bibaye nko kurusura wabyukaga. Really? Sure. I'm so happy. I'm so happy. Kubona umukobwa mwiza nkawe uburanga ufite ubwenge. Wow. Nanjye birashimishije cyane. Ego. Ahubwo se what do you think? Dupanze umunsi wo guhura tukayoboka duhura tukaganira byinshi buri amaso ku maso ari byiza kurushaho. Byaba byiza cyane. So like Mercredi no Mercredi jeudi ntabwo ndabamara Mercredi. Nta kibazo urisanga iwanjye. Ahubwo se ukunda gake uzasanga nagutekeye dusangire. Thank you, my darling. Wow. So Mercredi na saa sita I'll be there. You are welcome. Well, so Usanga nakwiteguye cyane. thank you.
menye ahubwo mwiko ntabaje muri bande. Sheri, uyu ni umupromberi waje kudukorera amazi. Dushe yacu yari yagize ikibazo ariko rero buriya baramundangiye nyine ngo azi gukora amazi. Kazi twe ko ari ikibazo kubitunganya usanga byarangiye. Okay. Professional. Okay. Aricyo munkeneye hose? Nta kibazo. Ngiye nayo nkeneye kano ka notebook gusa niko nari nibaza. Okay. All things are set. Alright. Mu fixing mu fixing ngiye nisubire mu kazi. Akazi keza. So. See you. Baby nakubwiye ngo tuza mbanze gusobanurira ukuntu bimeze. None se kuhise ubikomplete. Wambwiye ko nta mugabo ngira. Nta mugabo ngira. No. Nta mugabo ngira. Uriya yarinde. Uyu nyine yari umugabo wanjye. Aha. Ubu ni iki? Nyine tuza mbanze nkubwire nje. Sateme. Nyine urabyumva uyu yari umugabo wanjye. Ariko ubu turimo gushaka gukora divorce kandi biri mu nzira. Kandi bigiye kurangira no kuri. Are you serious? I'm serious. Are you serious? I'm serious. Kuba naragukunze ntago ari ikosa kuko ndi mu nzira ndi muri process yo kugira ngo dutandukane. Rero uriya mutipe ntago mukunda pe. Kandi urabizi ko ndagukunda sibyo? Ndagukunda ni nayo mpamvu nifuje. I love you too. Ariko these things Nese ntunkunda basi. Ndagukunda of course ariko nanone reba ariko ngurinde. Ndifuza gukundana nawe sibyo? Kandi ndashaka kubana nawe. Really? Rero ego uyu wimwitaho. Wimwitaho ndi mu nzira zo gukora divorce kandi biri hafi. Kuba narakubwiye ko ngukunda suko nyabeye ko mufite. Ahubwo nuko nzikagiye kuva mu buzima bwanjye. Okay. Okay. It's okay. Kandi biri nisi. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Bye. Bye. Kucyugiye. It's okay. Kira kigabe ibintu kinkoreye. Ubundi naje muri rugo nkurikiye umutungo. None ndabona byose ngiye kubibura. Ariko umwanzuro numwe nona. Ngiye kumukura ku isi. Ngiye kumwica ave kuri isi. Ndabona ari wo mwanzuro nakora. Kandi ndabizi ko Brave yahita nkunda. Yahita aza tukabana. Ngiye gushaka imiti. Ndayishyira mu biryo mukure ku isi.
Yeah, it's okay. No, I seriously miss you though. Okay. Sawa rero umugore mwiza. Nagira ngo numve uko umeze. Nkubwire ko ngukumbuye kandi ngukunda cyane. Ya akazi karabura nk'amasaha nka 3 ndahitanza. Okay. Namukanya. I love you. Bye. Uyu mukobwa uri namaze kumwishyiramo. Ntabwo namureka ngo bikunde. Ariko niba narumvishe neza yavuze ko n'ubundi kiriya kigabo batandukanye bahanye divorce already. Ahubwo kanze njye kumureba ndebe ko n'umugabo namusangayo. Then I will know what to do. Yeah. Vitamine bashyira mu mufuka. gusa nyine urakoze no kuza. Jesus Christ. Babe! Urubuze what? Ushaka kwicaje ushaka kwicawe? Ntago ari ibi byari byawe. Ikibazo ni kimwe. Ushaka kwicaje ushaka kwicawe? Nta numwe nshaka kwica, nakubwiye ngiye ni vitamine. Vitamine y'uburozi isa gutya. Urugo ndabona narutama gatwe. Kandi igendera. Ese ugiye nawe niba ari kugukunda cyane wigize umuntu wa danje no kunyiryaho. Utanyica. No, ntabwo nshaka. Niba umugore wanje mutwara. Ntabwo nshaka kwigisha gukiza nshuti yanjye. Unyigikisha. Uretse nkubwire gato. Witonde. Mvuze ngo iki? Witonde. Winjiyemo hariya. Umugore wawe nsanze ari gukira gute gushyira uburozi mu biryo yaguteguriye. Uburozi. Uri kunyumva neza? Calm down and listen. Bose ashaka kunyica cyangwa ni mitwe muri kunkina. Nshuti yanjye. Tuza unyumve. Kandi ukore nkuko ndi kubwira. Umugore wawe nguyu. Nsanze ari kukuroga. Mu biryo yaguteguriye. Ndibaza utafije kurya. Uramenye rero. Utagira gute utabikoza mu kanwa kawe. Ukabirya ukabimira. Kuko urapfa. Turi kumvikana neza. Ugiye kugira gute kwakitinga nkaho wabiriye. Ugende abiguhe nibyo ubishyire mu kanwa ariko ntubimire. Okay? Umureke wakitinga nk'uwapfuye. Upfe abone ko wapfuye. Mfe gupfa. Eko. Hanyuma we natangira kugaragaza like to show up ko yabikoze neza. Ari kugaragaza ko uri muzima. Hanyuma njyewe ndayitanza kuko buriya ngende mu polisi. None se biretse gato nkubaze. Yes. Uri mu polisi ndabizi. Kuko nyuma cyagiye narabashije bambwira ko udakora amazi. Yego. Niyo mpamvu nanyize ngo ushaka kunyica. Ariko nshaka kumenya we n'umugore wanjye mwahuriye muziranye he? Kari byo nkubwira. Umugore twahora muri Dubai. Dubai urumva nka mu kazi ka intelligence ku butasi.
nagiyemo muri business ariko nikora akazi k'ubutasi niho twahuye turamenye natwe inshuti namubenguka arambenguka and then nza ambwira ko nta mugabo afite yantaye mu cyumba ngo agiye kuri nuze kuri restaurant. now you get there. So bundi naje umunsi wa mbenza hano nenzi ko nta muntu ni nayo mpamvu nari natunguwe nkubona. So be careful ubikora uko ndikubwiye ndaba ndi hafi yego hakima tumufate tukwishiriza iki inzego sawa So kora nkuko nkubwiye inshuti yanjye kandi ntugire ubwoba act as a man, okay? Yes. Do it. Ntugire ikibazo ndi hano. Yes. Man up. Bebrage. hello. Stop. Nakwiteguye, nakwaruriye. Okay. Nari nashonje disi. Nabimenye kuri buze ushonje. Nasikunaniye. Musabaye muremure. Oh baby, ibyo watetse birasa neza. Nagutekeye bya bindi ukunda. Eka. Mbona apeti rero. Merci. Reka mbe ntegura mu cyumba. Okay. Ariko ntushaka ntunatunganye cyane n'ubundi singiye kuza se tuka. Nyine reka mbe mpategura se gusa ngasa neza. Okay.
cyane kudukurikira kuri GJC Media, mukomeze mukore subscribe abatarabikora, like and share, munatwandikira muri comment mwabibonye gute. Mwakoze cyane, dukomeze turyoherwe na film.